Motiba mi tobutiki. Teniai pakamalutuko resource tree dotake kukena leadership and the Bible. Leji Robert Clinton kwe weda do ke pakamalutuko li 30 salni lo li mata pamalu wida ke pakalesu li 30 salni lo asu ke yo ata su Pasosio pasai pue rota sibli ke nalo ni te kwa te panda punda so panda sui panda udo pata bli lo le tai pune do podo tatu vita se ke sai wakli tata mita to do le tani pune do pedo malu sako take ko kena I li so si pa plawe to dok sa kwa ke sa sui ke se ko tara pado ji Robert Clinton le akwete li se ko kababli bapu basu suwa dok sa ko do dok sui ke pue kela Padone batakute tata sale yo akli tapu do le taraga eta tulune yu papu do patada we tamu sosi tatu lupa yo akli tatu lupa pu kitene masere su pale krisami korike pa yo ami Li tate salni ne pale kweli di da petenya lo awe ne mera sopolu lo Batete da pa aga kapa weda di mera sosila do so timse de pa to le ke yo tagita ba se kone lo te awene kweda sutao potasa young church awene le Greece le kopione le Europa nya pune no Greece akene tiko ne uolo do li so to be a structure ne awe o yeso sẽ được tên này bà Plato đã có một ta mơ po ta ma lỡ ở ta cụ ti nó ở đây này waiting for Christ's return và để xem này ở đó ta khóc qua là cái sai sự Christ ta hết cái đó đó sẽ được chia này reward at Christ's return có biết này cái sai sự Christ mi hết chi của ta này đó ta lỡ bắt cái đồ này bà đó sẽ được tên này mẹ là blameless and holy. Ako bione sopolu kue dari terapako udo tapadi pakama pa alo tuto terapako mule ta sota sui pulo do sadu luione mera tau mu a clear terapa no a lifestyle no awayone ne ka sai sukri ke heke do ka su topa ta ka su topa rapture Ako biya ta su topa ta tukala ta giwe se ne sa de lui da sa de je ne me da pakaba ule yua so kamo pu kept no by the God's power for returning lo da li so si to be away sa du se na to sa du no li so si to be way atagi mu pa ne Because I should create me heki kuta the second coming of the Lord ne wa awene me ta alu puelo the value me ta lu ta pue pa do te milo akobia because I should create ke heki awene me a kripota sutana atali do puedo te mi no chigara kane motivation because I should create ta heki ne me ra ta le ama sutopata Đó là ta bôi sự ta heke ne o do tatu ta penyu do a result do le chika ne sa sự ta heke ne ko do ta sơ ta mu ta sơ ti de pa le ta ne ko ta do le chika ne ba do ta khư le ba sa ta kho kwa la ba sa ta bôi sự ta heke ne lo le so si to sa do ta tu ne Away pa Plato da dio takama shema leke second coming que sa jukrita heke kiblo lo yo meta he ba no poete de pale sukena keta lo away ne kaba meta le amasuto pata umu ne mi sati que sa jukrita heke ne kaba meta le amasuto pata umu lo sa jukrita heke ne odata sinyo do kobione ne ta hila hi ko poke rewards the pa do way ne ka ba mera sopolu apostolic ministry
away motivation la away ane na mata we ne bam lu ko ta le te me thale me di kikita no me konik sa ta boy secret ta heke ne that is the motivation of the minute ko pa mata de sa ta boy secret ta heke do away ne meta magu makle ke pati sa ni pote pa ta umu ni do pa ko umu ne ta to ta lo ta mula ke sa secret ta heke pu ne la do pe mi le su leadership lessons no oya ne ne we ko da leadership in the bible ako da leadership lessons oya ye ko ke le pa ke nyo klo wili yo pa ta no ne ma lo we da do we te de po kwa wo ne ke te ke to ke do shelo we lo te pe te do we da pe mi do ne ba da pe mi ma lo oya Robert Clinton oya ko da leadership in the bible handbook 3 ne no oya ne le fuller no oya pele maluda khani awe thu do di kha we da e ne lo leadership lesson ta khani ne mera biographical lessons ne no we is leadership lessons no bataga ata umu no ata ke ku kena ata malu bu ne we no we ne pa plato e de chikara khani te da perspective tati no tati ni te me tati le apoko te katro me tati adu amu no akobione pata sarani awe kwaida palu kweweda akobione world championship da we poti da we ne lukweda le tani lukweda le college da university minimita ya we mani kupa telo da we dwa le awe a record a copione ni champion world champion a record ni kwa pwe second le da we ka choye ta da we ne mera perspective choye ta da le chi tablo luini awe ne competition world championship ni awe nu lo poti da we mani era world champion la ako da perspective ya ta o ta poko negativa na ka kwata mi sa ta du ta ya o ta ta ba lo podi o ta ta khu to po o no hoko leto na kwa ke akapione soccer bolong pwe pale kwa le akala da pa kwa le akapione media de pa so ro kasa yo akali ga thani ne patata wi theni nyao ba mnu khu da le awe ne perspective me le pata umu ha me le akapione ne pate e kasa pwe pa kri po pate e di kasa yo akali pe do le ka pa ka do kana Billy Graham awe ma crusade alene taha lo pale lo tami patu wita se okuda ne ane perspective se ane ta o ta ma ta ka poko ne naka tita mi ta to ne naka du ba thwe ke yo le ta umu ne no awe ane ne a little view of the return of Christ should play an important motivation. According perspectives of perhaps maybe tomorrow. Because I agree ke hene kami tenia ya kami kemsia away your perspective la. Ni mitenya la because I agree ke kemse mitenia nata umunta ba twedo ne sipoko bonata pita ma gonata leta kenata kuta sa kela kasene away na ka pa odi me Christ return perspective anya pune no away ne me na leadership lesson chikaraka no leadership lesson takaraka ne away ne me na Influence means way on it. Nakadu burp more delay, le a copy on in the wet out potradi, the couple equal tweke tau polio, a tapo soda. Away and the influence means in the order organization. What an only influence mean a let that to it as her. I put on the end pay on the influence me on in it. Tani Robert Clinton le father guardian style owe di paraga tuni owe itwe kwa twe weda well so si Robert Clinton we kweda le leadership style
the leadership styles and there is an influence means me clearly a community nakadu burpamo away te highly directed leadership means highly directed leadership styles or leadership means with the apostles ways highly directed highly directed away in a stein in maui hasret away party away with a people in your missionary story a copy on it but more pahet to the lequa pue, Pamiqua pueda leni patuto hotoquia, away highly directed, what about ora? Yet a quaran in the away to obu, away keta putapua to obu, bamle, a tatu luo, a dopue, a marcoda, a dope ni tambalo, get out of sound, not to me or tiny or yes, I was to obu, away. Highly directed style. Now, more people that many do in a way, because but the but a party or that, the Pubon Jesus, the copy on any movement, no, away on any way highly directed style, away and I could do more, no, with a confrontation. A confrontation style. For me, tatabalo basare nelere natuki toki odinsano with any father initiator di paragato nini maba sato matia. Tawene party to Bamari, Tawene ma dinsano. Away on a teda le highly directed style. With a literally directive, no. Directive on any away on any a style udine no father guardian style no maturity appeal patigwita kelek when is any o mukele akane patele chiro chisi khonile pako kapeto pako mule a copy maturity style tau pupu kele kasinete lo podelo tata balopa when a style when is no away there highly directed style with a directed style or with a non-directed style. Non-directed style on a highly non-directed style. Na kepa kipapa tau po kuna style ini uramata kita pa kuhuki apa itwe kwate pa maso pa tale alun ini malu pue pasangkini that is a highly non-directed style because I should see play walk away. Akutani yani the influence means leadership lesson. Karakani nakadu berke puale ta dile lechikane balanced church model tau po ake wole ag balance that's one nakamila ka sa shukri ta heke ake na ta umu no nakaba balance yo akobione ne nami para talena ta we awo ko na tamila ke ta me na ba pa pho party temni wo teni wo me basa ke ane de sa shukri ke he chi ku ta ne ane de nakaba akome ke te ke to na ta agi ke te away balance style with a mentoring no akobione ne ta le khuna ni ne ka ba hisun ne ke mentor wa mo naka mentor was ya naka ne lupa naka tu lupa tami naka tu lupa tani akobione ne koplule tamasa takatu he ba tatu ke toki pole paka poya loki takate toki etare no do kugarakane leadership in the lessons me transparency sia ne paka ba kwana ka ba upla akobione ta patu patana ta su manimita transparency jo no ta mutake nakama manile namati manile akay nama nasume nakama le transparency no akobione ta bathwelo ka sayon ta ruiro ka sayon ta tikuta no akutani akay transparency ni ta sito ka sayon ta buyo mayo ta pakasa klita ta wisene ka ba upla ta bathwelo ni sipo ko ta to no na po na ma na du po ta po de si po ko po ma ma tina pla din sa no ke le chi ka ne me ra ward center ministry away ka ba le yo a ka li ka tha ata to ata ma lo ward center
แต่บาดีขี้ดอกบากว่าเกยกลิกตายัวมาตาเริ่มบุปพิพุตราดมายะตาโอ้ย there is a word หรอกสายวากลิกตานี่อุเลตากิปุดเอาไว้ที่มือดีก็สายวากลิอดาตามือเลปาติ there is a word center มาติเกเวสก่อนเนี่ยบอกว่ามือเล word center สระยัวกลิกตาตามิตาโตปุยเนี่ยหรอเดี๋ยวเลชิกานี่ reality of spiritual warfare ก็เป็นเนี่ยตาดูเนี่ยเนาะเอาไว้เนี่ยสะดุดชีสะบุตสิโคสะดุดเตสะบุเยอะจังเนี่ยเอาไว้เนี่ยปะพลาดตัว the reality of spiritual warfare มุขลี activity มุขลีเนี่ยคือวิวเนาะพอดีตัวก็อยู่แล้วเวลาตัวที่สามนี้สะดุดชีสะบุตสิโคเนี่ยสิเวดาเลยมาตาดีเนี่ยดอปะตาอุเลกเลสุติโอยาสปอลิคิบลตบลดมุคอลิตรอปวาลอเอาไว้เนี่ยสปอลิเนี่ยบาปาติเวดาตาอุปุตตุกละมาดาบาปาติเวดาสติมิติเดลิจิสติมิติให้เจดดูนี่ตากระโสดเอาไว้นะก้อยเยตาเปรนี่เดอเคนี่เอโดเลเวดามาสังเกตเนี่ยเดมุคอลิตรอปวาลอมุคอลิลิปโซตรอตาอักลิเมียลอเดอควิกาตะกาเนี่ยเรียก prayer ministry เนาะif God calls you to a ministry and he calls you to pray for that ministry สามีก่อนอะไรอยู่ตามมาตะคานี่ตามมาอามูปัวนี่มีนักบาทูตามมาอะไรนักบาสิทธิ์นักบาตุกิโตกิตามนี่มันจะนักบาเลมาตะตะกตามูปัวนี่อุระตาถือผ้าอินเหรอเดอสับตามาลุตเสียนี่followership เนาะเราค่อยเป็น followership เนี่ยพอเลยอัปปะคิสิกว่าสิก่อนเนี่ยอุดร history ลาเวลว่าตอนนั้นตาวปุ่นนั้นเลดี้เลยปัตเตนะสุนี่สุตาวปุ่ตะเกตะเกลเนาะเนี่ยตาวปุ่นตราบาทว่าlo อุตส่าห์เนี่ยปัตตนเตดาเลยตาวปุ่นนั้นเนาะ followership lo followership เนี่ยมีอุดรตาคุตาปุ่นตาตุโตตาโตอะคอพิโอเนี่ยที่ก่อมาเนี่ยตาตะเบลวินเนี่ยคุณน่าจะเนี่ยเอาไว้ followership ตัวเอาไว้จะเนี่ยเรามาตีมาวอลตัวก็จะอาจารย์เนี่ยเอาไว้จะเนี่ยประมาณเกี่ยวไว้ followership เนี่ยแต่เนี่ยคุณเอาไว้เนี่ยประกอบพาดูล้อประกอบปอขี้ล้อเว้เนี่ยแค่ปวด followership แต่เลยฟ้าเลยมุลพูดเราดูชิมมั้งนะเอาไว้จะเนี่ยประกอบดูประกอบคู่ประกอบนะประกอบคู่ก่อนนะประกอบเสือคู่นะประกอบปอถอยขี้แล้วตาโตปูเนาะเอาเขาจะเนี่ยเอาไว้เต็มไปหมดเลยเชื่อปะเนาะเอาดีเดชาจะเป็นเทเล followership หรอเดี๋ยวสิทธิ์ข้าเนี่ยเดี๋ยวเวลา spiritual gift passage เนาะเอาไว้ตาเฮลิโซสิทธิ์ตัวเนี่ยปะพลาดตัวได้เลยตาเฮเนี่ยเนาะสะดุดสะบุตสิคุยไปเลยชิสะบุตสิคุยไปเลยชิเนี่ยมามุทอลติตาตะโกสิโกตะเกเด้ปะก็มูคือดครีลอเนาะพอเลยโอดตาเฮเนาะพอเลยอามาตาเลยติกลาดโอเลยติพอก็เลยสาปุตุเกตเกติตพานี่คือเนี่ยติกติญาอเอาไว้เนี่ยกว่าทเวเกตาพอปาดูอเลยตาคุยปูเอาไว้ซะเนี่ยสบคุยปดิเลยก็เปเนี่ยเอาไว้ชิเนี่ยเอาไว้ปะพลาด spiritual gift passage เนาะดีนะตาเฮตาติญาตัวเดียวนี่จะนักเอลูกุยลนตาเฮบาลุตโกตาเนาะรู้จักเกตาวาตติโคตเกตุพิตาญาตบุยโคตเกบัตกุปารัติโคตเกแล้วตาแค่ละปุณสิตตาบลิวโพตเกตุกุตากุตุพิตาญามาสโลตโกตาสดเวลตโกตาเดเลตาแค่ละปัวอาตเกยเนี่ยเลตาแค่ละปัวเนี่ยโอ้ยเลตาแค่ละปัวเนี่ยตาเมญญาจะเนี่ยปะติเลตาแค่ละปัวประสิทธิ์รักษาอยู่นี่จะละตาเมญญาเลปะกบามาจะเนี่ยเนาะโอตโกเมเกเพบกะดอปะแค่ลุตากิตาวาจะเนี่ยกบาโอเนาะตาฮีโลตาญูกุยซะตาเอตากุยเอาไว้จะเนี่ยกบาอูเวดาดอเลตาแค่ละพอคนนี้เนาะขอเพียอุดตามิลาตาตุกุตาคุสิทประเกกสายวัดเกโมสายสุเกปวยโกดิโกนวาเดเกเขยตาสุเก
Pasosia Pakasatabu Sukri Tapati Pua Lotulo Yuba Sivedale Akayu do Tilo Yakaheke Kadolo Yakatekato Tilo Mi Wido Yakeke do Cookie Tilo Letana Quakasayo it's also to be in it to Lupa Lepusatabu Sukri Kaheki do Kahito Pua Letana Qua Masake Pua Suike Pua Kuna Dope Dupoto Putapu Ke là cô mưa lên tay ta quý ta tốt ta lơ ta số ta suy pu đó mưa la cái sa kri ta he ke lơ ta na đó lơ ta sibli sipo đó ta mà lơ pu ke kri po ta mu ta mi ta pu ke ti da mai ma sa da su va la kri sa mi khod ke pa yo amen